Stigli smo na vodopad Kravice. Šta kažeš Nana, Truleksom brisala, jel? Ja kad sam bio dijete. Kada me više ne voliš. Ko je ovo? U Mostaru. Ovo smo ja i ti, mali. Prvi za tebi. I veliki pozdrav ljudi, ja sam Kerma i dobrodošli u moj novi video. Trenutno se nalazim u Mostaru, evo me u Bišća polju. Počeo sam da radim, danas sam radio, imali smo tu turu po Mostaru sa gostima, ostavio sam im hotel nekad posle podne i ja sam isto došao oko 3, pola 4 u svoj hotel i konto sam da krenemo tad da snimamo, da odemo negdje na kupanje, međutim bilo je sigurno 40 stepeni, sad ćemo stati reći ta 40, bilo 200. Uglavnom bilo je prevruće, ja sam malo legao da se odmorim i bukvalno sam ustao malo prije. Sad da prošetam do ovog ovdje fast fooda, da pojedem neki hamburger i onda idem u Stari grad pit kafu sa Ajdom. Posao mi je krenuo, poprilično sam zauzet, nemam više slobodnog vremena da putujem privatno, bar tamo negdje narednih nekih 15 do 20 dana. Tako da sad je pun gas, a potrudit ću se da što više snimim, ako ništa barem onih mini vlogova. Znači Mo burger u Bišća polju, tu vam dođe otprilike preko puta Hercegovina promet benzinske pumpe, odnosno preko puta Peugeota u Bišća polju i shopping centra Hercegovina promet, najjači burgeri u Mostaru koje sam ja do sad imao priliku da probam. Pojeli smo hamburger i evo sad idem prema Starom gradu, gore ću da se parkiram. Ajda dolazi oko 9, ja imam jedan sahatak, malo ću prošetati kroz Stari grad da vidimo šta ima i onda ide gas, vidit ćemo šta ćemo dalje. Ostanite uz video, bacite like, share, subscribe i uživajte. Znači, ne da je gužva, nego je pregužva. U ovoj ulici koja vodi gore prema ulazu u Stari grad, odnosno prema Fejićevoj, prema Karađozbegovoj džamiji. Bukvalno jedva prolazi. I Turci su sa svih strana. Što mi baš nije pretjerano drago. Gledajte to. To je taj pogled sa zidića. Tu je naš Barikelo. Kada me više ne voliš, živim da te živim, kao da ne postoji. Moja bilo sunce trenilo, gdje si
sinoć spavala. Da li još teče voda i vreme i ti broda kraj našega težak izvora. Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Hej, samo da mi je da se kući vratim ranije, usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale. Usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale. Hvala velika ljudi. Hvala tebi. Bit će vas. Bude sretno. Tako ćete. Ima milion trenja. Ako ovog. Ćao. Ok, to je bio Barikelo i vrlo rado ga sretnem svaki put ovdje. Momak radi svaku Božju noć je tu. Eno ga pjeva Čudna jada od Mostara grada. Ali ne čujete vi to zbog mikrofona. Uglavnom, momak je svaku noć tu na zidiću kod mosta, znači postoje, ja se često zezam, postoji drugi simbol starog grada posle starog mosta, zato što ono, stvarno je uporan, svaku noć je tu, svaku noć pjeva, uvijek je puno raje tu i veliki respekt za njeg. Taga ću ga dole, ostavit ću Instagram u opisu i njegov, a imate i na videu TikTok i Instagram. Bude često live i na TikToku, tako da podržite, brate. Imam 4 loše strane, moglo bi se reći da su mane. Ljubim, lažem, paralelno, zaljubim se 3 put dnevno. Čudna je loša strana, ostavljam te ovih dana. I još malo starog mosta. Odavno nisam ovako prošetao starim gradom navečer, iako dolazim jako često, ono, nije mi toliko ni interesantno, jer ja sam poprilično često u Mostaru i živio sam tu 4 godine dok sam bio u medresi, ono, stari most, stari grad, ono, bukvalno samo ovoj nemoj tamo gužva je. Večera sam prošetao sam nakon sigurno, a ne znam, par godina i iskreno neka im se. Fina šećica je bila. Seli smo Barikela, otpjevali smo Romaniju s njim, idemo u Oskar. Idemo u Oskar, sad će Ajda doći da popijemo kaficu i to bi bilo to. Mislim, ne bi to bilo to. Popijemo kaficu pa vidimo šta ćemo dalje. Ali evo, upravo sam zasjetio da bi prije kafe bilo super sić ispod starog mosta, jer pogled je možda i najjači na stari most s donje strane od mosta, tako da sad silazimo dole. Sigurno jedan od najljepših pogleda na stari most, pogotovo kad ostane ovdje, ovaj podijum od Red Bull Cliff Divinga, ostane svake godine, ali mislim da ga u decembru tamo nekad, odnosno
u toku zime voda odnese jer nivo Neretve poraste, ali ovo predobro napravi svake godine. Živio sam u Mostaru 4 godine i nikad nisam izlazio u Oskar. U posljednje vrijeme kad god dođem sa Ajdom i Enzom pijem ovdje kafu. Iskreno, lijepa ljetna bašta. I ogromna, ogromna. Ko voli šišu, mislim da imaju i šišu, ali ja to ne pušim. Prije nisam volio bitter lemon, a u posljednje vrijeme sam se nešto navukao na bitter lemon, tako da ide sad jedan bitter. Čekam Ajdina koji je rekao da je za 20 minuta tu, pa otprilike prije 20 minuta. Mislio sam da će prije mene doći. Ali eto izgleda sam ja prije. Tako da sačekat ćemo njega, bacimo kapicu i onda vjerovatno idemo do hotela nazad, jer ujutru u 9 krećemo prema Kravicama. Evo ajde, mora jedna za vloga. Može. Kafa popivena, u Mostaru je zahladilo, dobro je, nije ko prošli put kad sam bio. Evo ajde, išu u WC i razguljujemo. Idemo leći. Gdje si Ajda? Gdje si kura? Šta si rekao? Ovdje konobar sjede gazda radi. Najjači. Idemo platiti parking u starom gradu. Da nas malo oderu. Idemo gaz do hotela. Umoran sam, a ne znam ni ja što sam umoran. Stigao sam u hotel. Sad se idem zavalit, leći. I vidimo se ujutru. Dobro jutro. Ustao sam. Pošao na doručak, ali mi se nešto nije jelo. Tako da, evo krećem po goste, idemo na Kravice. Vrijeme nije ko jučer, malo oblačna. Tako bi mogla neka i kišica past. A čuo sam se sa Minom u Sarajevu već pada, tako da... Nisam pojeo duksercu, nadam se mi neće biti hladno. Mislim, za sad nije jer je 28 stepeni, ali ne znam šta će se desiti ako padne kiša. Stigli smo na vodopad Kravice. Kupili smo karte i čekamo da krene turistički vozić, da se spustimo vozićem dole i vozićem ćemo se i vratiti. Vozić je, eno, tamo, ne znam, vidite li ga, malo ćemo ubližiti. Vozić je tu. Ulazi, karte kupujete tu. Karte koštaju 20 maraka po osobi. Vozić je 2 marke po osobi, ali vam nije obavezna vožnja vozićem. Možete sići niz stepenice, to je otprilike nekih 10 minuta do dole i 10 minuta do gore. Iskreno da vam budem, baš i ne volim dolaziti ljeti na Kravice. Jer je puno ljudi dole i izgleda voda poprilično prljava, svi se kupaju. Gužva je s druge strane prevruće. Jutro sam rekao da bi mogla kiša, ali izgleda da ništa od tog jer samo je bilo malo oblačno. Jutro sad je već 32-33 stepena. Mi čekamo vozić da se vratimo nazad gore na parking. Popijemo kombi i idemo u Počitelj.
I evo nas u Počitelju. Malo sam prohodio s njima, otišao do džamije. Pokazao im džamiju i sve što sam trebao u Počitelju. I oni su otišli da se penju gore na tvrđavu. Oni su otišli gore, a ja sam ostao ovdje. Ljudi moji, goste sam ostavio u hotel, odmaraju, već je negdje 3, pola 4 poslijepodne. I došao sam u Mepal da kupim memorijsku karticu. Ušao sam u tehno shop u Mepal, ljudi nemaju. Znači jednostavno je neka nestašica tih memorijskih kartica. Da ću to vjerovatno naći samo online, odnosno na Piku ili nešto slično. Tako da potražit ću još malo ovdje i otići možda do univerzalnog, ali baš teško, baš teško. Ništa, čuću se sa Enzom da vidim gdje on, možda kafu neku ubacimo, nemam ideju šta raditi iskreno. Mislim imam, ali sve mi je daleko. Tako da ću vjerovatno s Enzom kafu popiti, vidjet ćemo šta ćemo raditi. Ništa, idem još do univerzalnog da probam, da vidim mogu li tamo naći karticu. Ako uspijem, super. Ako ne, neću više ni tražiti, nego ću samo pogledat negdje online. Naručit ću, nek mi dođe i to je to. Nemam ja živaca se peglat, jer sam pretražio pola Sarajeva. Onaj dan kad smo išli u Bihać, isto sam stajao u Travniku, u Vitezu sam našao jednu 32 gige, to je ta koju koristim. Evo u Mostaru sam bukvalno obišao Mepas, imam još univerzalnu ovdje i pitat ću njih ako ne bude imalo univerzalno na onoj drugoj strani i to je to. Ako nema, tražit ćemo negdje po netu pa ćemo naručiti. Nema ni univerzalnog, tako da idemo do pekare u Zaliku da jedemo. Sad treba vidjeti radi, ali ne radi opet. A svijetli žuto, evo. Evo hadrimo se s mikrofonom sad. Ali ne vez. Evo Enze, brat. Evo najjačeg konobara Ko je ovo? u Mostaru. I ovo smo ja i ti mali. Ne, a koga pozdravljamo? Moj YouTube kanal. Pozdrav za Kermin YouTube, ovo je brat znači. 100%. Maksim se vam. Šta kažeš Nana, Trulexom brisala, jel? Ja kad sam bio dijete, uzme ovako Trulex buraz, on navla gubi i obmota me 2 put, brkovi brada. Ja 8. razred bio morao otići bit skup. Ušao u prodavnicu, kaj mene na prodavaca, šta ti, reko bit, kaj vidi ga kaj mali čovječuljak. Kontam da znaš čime Nana brisala, ne bi tako pričala, laha. Brisala i jera. Nisi imao pljuska. Nikad, bogam, otpora na sve. Onaj Trulex, Allah zna šta na njemu. Paraziti pobjegli iz mene od onog Trulexa. Nisam bio bolestan 10 godina dok sam s Nanom živio. Nikad nisam kihnuo, jera. Bar vid za tebe. Kaže, slušaj ovo, pljačkali banku likovi, kontaš. I sad bio brat u letu i taoci ispadne jerane maska liku. Dođe on izvadi pištolj, brate repetira, pita lika kaj jesi vidio mene, jesi mi vidio lice, kaj jesam, bam, ubije ga. Dođe do drugog, kaj jesi me ti vidio, jesam, bam, i njega. Dođe do trećeg, kaj jesi ti vidio kako izgledam, kaj nisam ja, ali jes moja punica. Dobro jutro, novi dan, nova napaka. Sinoć smo malo sjedli s Ajdom i Enzom, malo više, zasjeli smo sinoć. Vidjeli ste par tih trenutaka, znači Ajdi smo se smijali za Nanu i Trulex životom. Došao u hotel, odmorio. Ustao sam tek sad, pola 11, tek u 11 smo se dogovorili da krenemo za Sarajevo. I evo idemo na pumpu da naspijemo gorivo
i pičimo za Sarajevo. U Sarajevu je ludilo SFF fazori. A ja moram njih na čaršiju ostaviti, do duše planiram tamo nekad oko 2 da dođem na baš čaršiju da ih ostavim. I to je to, tu ćemo odjaviti vlog kad dođemo u Sarajevo i vraćamo se našim standardnim obavezama. Ok ljudi moji, stigli smo u Sarajevo, upravo idem prema kući i vrijeme je da odjavimo i ovaj video. U ovom videu ste otprilike mogli vidjeti kako izgledaju neka 2-3 dana dok ja radim. Ovo je bila neka mini Hercegovina tura. Nisam uspio puno snimati, to sam vam čak najavio i u onom prvom videu koji sam objavio na YouTube, da ne mogu puno snimati kad sam s gostima dok radim. Sad sam pokušao da odradim ovaj neki vlog, odnosno video sa ture. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Pretplatite se na kanal ko nije, upalite zvonce, ostavite neki like, share, komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!